Sashi sempat ngipinang supaya pi baru asyikani ka channel kajungi bat hakani ka video ngimpai yakini ki post ki barang shalat thamai po shillong. Subscribe but turn on your notification bell kana pinum do iki videos ki ngablon. Balada pi ko ban join ya ka channel membership phila ban long member jangan ka channel dak ba pi klik uni join button. Ka MPSC lene ka Meghalaya Public Service Commission apply yakani ka post mentau banai arjar pesan. Ka keteng jangan ka post kadai typist. Kelas dia lene ka tarik bakado bila ban submit iki applications kali ho khat tarik 9 August arajar option kani ka post typist kala total life artli ki vacancy 100 ki unreserved khat artli ki khasi jantia khat artli ki garo bat artli ki other scheduled tribe lene scheduled caste candidates ka age limit lene ka kata ka berdo kadai khat prasnam bak bahaya do kadai life arsnam bakanan ka relaxation do sansnam yiki scheduled caste lene ki scheduled tribe candidates bat posnam lene khat sansnam yiki PWD candidates ka selection process kalong kumne kin penlong shaya ka typing test hadin na pilapas kan typing test kin sepelong saya ka written test ka ba sanpho marks bakan ka sanpho marks kan dai tang haka english kani ka post kam dan personal interview temut phi de ban pass baik tang kini ki artli exam ka educational qualification kalong kumne pla de ban pendap ya ka class 10 lane ka matric na ka recognized board lane university ka salary lane ko tulap ka dai level 4 jang ka revised pay structure ka mot ar hajar tam hado sanpho ar hajar tam hak sibnai ki candidates ki belong eligible bagi buku aban apply ya kani ka post pihak ban register ila de hapo ka website jang ke MPSC bat yigitu ki beladap register lupa mensua pi haban chu login bat sa apply kani ka post ki exam center kin de hapo Shillong, Tura, Jawai, William Nagar bat Longston.